cái này hi Lushai Hills motorcycle club kan nia voin hianin super Meteor 650 review na hun kan nei do na hey super Meteor 650 hi Royal Enfield product a tharober mani loka January ni somni pasaria an launch khania an launch motorcycle kha book sa to nia nei tu nei sa nia chuanin an launch ma se test bike tur hiron thleng thei lok lova production engemo buena wangin chuan nu fea hei hiron thleng ta a hei poi test bike tur ti la ni chia lawa amaro chu test bike tur ber a top model kha thlen thei lo wangin hei test bike tur han register le a chuan number 10 nei te a chumin nuwa ke ni hian voina he motorcycle hi review na hun kanun nei don ani Lom Enfield te chunga lom thu kan soya an motorcycle te phal taka min ken tira he review na hun kan nei theina tura ta nan motorcycle te min man tira wangin Lom Enfield chunga lom thu kan soi ni box la thange tuna hian Lom Enfield school pui ko na tang super Meteor 650 test touring ka han tlan chuak chi a voin hian leng pui lampanga he bike hi zuk test kan tuma amar chu aizol khochunga hian enge traffic jam car vela enge ando ti in enge aizol khochung lampang pani ka han tlan ma sa a chan mari west lama kan tlan thanga ti chuanin kuta leng pui lampang kan pan thladona aizol khochung traffic jam a hian he bike performance shian nan hian in hei chhut pachanga traffic jam na satellite takin ka han tlan lut chinania eng tak angamo kong to ta te motor tamlai te nge motor car hanin se lunga ya te he bike hi anok sakem aritem ti te ka han endona he bike ritak mai nia cases ani somli le pakhat lai ritania chuti rual chuan hei han tlan hian ari na hi keimani he kan feel lo re nang ti mela aket char mai ni konga hian enge a bike geometry a fu ma center of gravity fu a design team te hemi tur hian he bike ritaxi amaro jo han khala akhal tu a rider tena ari na kan feel me lo nuam sataka kan khal thei tur hianin a design team ten thei thop chuin hemi konga hianin enge man la a bike kan lo mer hian pasak thin khat enge chak a BHP sang deuh ho pickup tha deuh ho hi traffic jam a khal nuam lo tak tak hi om thina hei kan thianga kan ram chu kan khopui ber aizol kan traffic chu dinkal hi nia kan sorkar chak tak ten traffic jam om lo na khopui siam tum via ma se tu china chon he hlotlin na mel kan la pulo ri chu nia bike train khat soita kang khan traffic jam ti hlei thei mi lo ti me ang traffic jam a khal shom teu hi aom thina enge timing rima em ei kan han ding deuh kan han zui del tela kan han zui deuh del tela timing ro de deuh ha truk ang chi first sa phi levu si kan shom deuh hi om thina nia om thina nia han ti doina amar chu hei tu na super Meteor chu tiang kha ni tampi alo ni kan han tlan phei dal tela second tang han bang anol deuh lai chuan in han tlan mo deuh bokhan
timing khá ron reverse sek to lo ni Royal Enfield motorcycle ho chu torque sang zel ta i torque ngai poi mo em em trăng rei the enge trăng a torque sang a hi tuna po traffic jam anga po an khal num na ha ani ta chia ta ni hani zui del po hana torque sa na wa kan gear hana trăng rei ta ta kha nin gear shift ve sek ta ngai to lo tin he tuna ka feel em chu at thu thin nuam em mai ni hian kan han thut thua doya sofa thu pay ang deuh char hi kan ni rengot mai ni hian traffic jam chuang kan han tan pui via wa hey kan dinga kan kala kan dinga kan kal le a he bike hi tu china chuanin ka mu da na chuanin traffic jam a tok sak lo ni bike rit tak ke si zani somli pakhat lai rit ni si enge a design team ten an design fu cher boka ka han tlan chi hi a ri na zong hi enge rider hi kan feel lo ka ti to kha tuna po traffic jam ka han tlana kan dinga kan kal le a motor car ate ka han luta chepa te ka han to luta maro chu a tok sak lo re tina bike hi seya sei re lu to ka he bike hi a sei ang huin enge khopui chunga chuanin han tok saka khopui chunga khal sheu lu to ka tok saka a rit box ya sei box ya traffic jam kara a sheu han ti tu ani lova hei ti hian heta tang hian highway la banga tlan thlenga he bike siam ani chan a purpose tik tak cruiser ania cruiser ania nge in highway kong tha kan zu cruise pui vel don ani kho chung china hi chuanin chhoi sena tur kan nei lova a gear enge a ratio po fuwa traffic jam a timing ron reset ta ka tiang kha om lawa tin touch pull na po kha om lova ha dam em poka Dakar thum Dakar li po traffic jam tan pui na chuan he bike chu ai ai om lo asen chu a thu ta ha dam lu tuk ha dam dewin kan thu vek mai ni kha ni phot sela tuna highway a kan chu khla puenga cruiser ani na takin kan chu cruise puenga enge ta chuan an don kan clear le don nia Royal Enfield Super Meteor to highway ka hanlan puya he bike hi Royal Enfield chuanin the quintessential cruiser tina da chumiom zia chu cruiser ni phung le ani da tur zong he bike hi an aron phuchuak ani tina da ni adik viu ingashia aha dam emema kat ke da kan thut da te handlebar kan von da position zong hi nge comfortable tuk ta ni ha dam lutuka chuti rualin tunwa Royal Enfield bike hawa hemi cruiser hawa kan lo tu sam lo thin power kha hetai jon ar chat emema overtaking le ne problem kan nei talova highway ya nge motor han le pel don pon tran vak ai lo khana le pel zung thei to a chuan sport bike kan dilo kan ti to kha cruiser ania kong koya tain te sports bike kan han
koi pui fu tur siam khani lawa han koi tel na tur siam khani ha apai ke seya I chutiak tak chuanin han koi pui tel ngai ang khani ve ni apai ke seya wak pakhata chuanin tin cases ani somli pakhat lai ri tania chuti rualin kan soitang kan ari na hi rider te kan feel lo ni ritma se atsak awangin enge phat pot tui kha ve lawa tin angin em boka tlan chak pui ngam em ma han tlan chak tak pokanin enge han in soil han vibrate ver kha ve lo bokani chuan 650 engine dang interceptor le GT te ai adang lo ple zol na chu gear hi smooth em ya slipper clutch ani thona ngin he gear smooth em hianin he super meteor khal ati dom le soling ka shia aspect dang en clear chun zomila Super Meteor hianin interceptor le GT650 kan lo mu to twin parallel engine tho karon mang vea he engine ni 648cc ania a power pack chu 47 PS ania 52.3 Newton meter of torque ani atenkia hian liter som panga le point saria lenga tin helaya Beijing hi Super Meteor tan lewa uluk theyang bera andu chu ani amalama hian 320mm Vibri brake ania nung lampanga hian 300mm ania hey a caliper hi lian 3mm tin kan han tlana highway ate a brake pool hi 3mm ni man 3mm tin a pale nungi ABS ani ake phalama hian 100/90 manga anung lampanga hian 150/80 16 manga ake po lai thakop maya tin alloy wheels aron manga tubeless tire ani bokani a suspension hian enlokila anung lampanga hianin preload adjustable twin shocker manga chuan aphalam panga hianin Covel pum khwa suspension siam to company lar showa sia 43mm upside down fork ron mangta hi Enfield ta masaper ani Enfield product upside down fork an man na masaper ania hei hian na set takin handling te a khalte right quality te atinom don ani a headlight hian LED headlight ron mangta hi Enfield motorcycle zinga LED headlight nei masaper ania aron man masak na berani tin anung lampang tail light hian LED tail light retro looks moi tak aron mangboka a ground clearance hi 135mm chawani ya inchinga chawani amaro cho hei voina poka han tlan pui kong chia te kong tha te kan tlan puya I anoi hi ka tai big lopani khalpa ngai ta kan khalin he kan tlan chakpa ngai viwa I kong koi ate po kan koi na ve viwa amaro chu I kan tai big lopani food pack hi tol ma emema hey kan han thua fit nga le chi ko vel bor kania ke zonin a kharap phamaya amaro zu tlema apop toy le utan chonin va how tak be shet mai theni a instrument cluster hi digital le analog input ania ama hian speedo baka fuel meter te chuan sana le gear indicator te omani he bike hi Royal Enfield bike an premium flagship bike ber timeang amman to ber turani I cruiser hi du big te anoma mi zong ngaina ani lem lova chuwang chuan Enfield point hemi concept hemi hian thrichiang em chuwang chuan I hey cruiser dang Meteor 350 ti te classic te sang chuak ani Avenger ti te po nia sang company danga po chuan amaro chu hemi mid segment kan ti 600 borve cc hian cruiser hi India ma tlem em Kawasaki 400 Vulcan 400 kha oma chuan Honda omboka abagi chu a ummang lo ni khami tura khanin Enfield hian tranan la a he 650 engine hi cruiser in anon siam chok vele ta tuna hianin hey kan huanga foreign bike Harley te kan ti angdeu hianin ama hi seya amuk thaboka I cruiser ngaina tan chuanin he thil hi amoin enge angai na dom em ngal mai ni a look shima po hianin hey hela hian en lokila I soitang ang kan Enfield premium bike and flagship bike aman botawa atlom ber pon noi level boni dona hey te hi en la aluminium vekani motorcycle dang anga chuan plastic ron hmang thina hemi Enfield tho interceptor te GT te
Meteor ti te classic te Himalayan te ponia plastic vek manga ta hi chuan in hei aluminium vek ani I he analog switch module an tia hei hi englo vek ani aluminium vek ron manga chuan on lokila helai hian tripper an chuan tripper navigation system kharon da ta hei compulsory angani dona heron omdeu vek don ani he tripper hi navigation system hei hian Google Map ang deuh chi kha ni mai ta chuan hei adjustable ani I palian pui deuh tante pate deuh kut te deuh tante hei adjust hei ni he lever hi brake lever le clutch lever hi helama point ani la hei hemi hi adjust ve thei ni hei hi ti hian her mai tur ania helai hian tian heranga hemi kan her khan hei hi azawin aniam ve don ani hemi hetia her son tur hi ni some te in thon the anung seat hi chuan a seat dang hi custom seat touring seat te hei aya niam nge te avua theya chuan a seat hi enila a hlai tha ema hei a khal no helai hi ate ta helai hi ama motorcycle hlai wangena seat helai hi non ti zoom zui ta helai hi among zone hi hlai ba ka zaw boka chuan nu me ni khal thuta nu me enge keima ne kan nget chur mai ni hetia kan thu thia nin hei kan thu nge a nget chat mai ni mong hi di hian tham dik ma e ke ni mong lian deuh hlek tan po mo palian deuh hlek tan po hian ti han kan thu duai mai ni khala nuam ma a handlebar height hi tok chi boka chuanin he motorcycle hi soita kang khan tuna kan test ride kan test bike hi interstellar green ti nia chuan hemi lo hi hemi hnuai hian astral ho astral black te astral red te nia sang kha le chumi chunga celestial blue le celestial red celestial big hi a top model kan ti ang kha nia enge touring setup aron ni sanga visor te nen zong aron kenga food pack te ron dang lamanga a seat dang lam bokanga chuan heta back rest aron nei bokanga khatiang sang khan dang lam na ron siam aron nei dona zoram le go ti a chia I aron thleng masa a India hemi marchak northeast a chuanin Mizoram le Guwahati a chia mu theina oma ka kan soilang ve shim ani ri hi research and development lama tran la na sa emema nan rin tlak emema an motorcycle siam chu thar ho hi engine smooth baga a gear te engkim hi du tu sam viu zela tin amman hi timeang ama segment puine na khai khin hianin atlom big ziani I man tlom kan mit nol pui lei phak tur si thasi khatiang kha siam chuan tumber thin ani tia kan soidowa highway a kan tlan pui shep to a kongchhia kan tlan pui le bokanga hemi zo lama hianin chuanin voi kan review te thil dang te pokan soi zelanga chuan a top bera chuan kan soile du chu lom enfield te chunga lom thu kan soi ani hei hi interceptor 650 khania hei hemi engine hin anga amaro zo engine nang kan ti khan a gear ratio te a tuning te ECU mapping te kha danglam vekani hele hei hi interceptor enge apian po hian nula toy de uzoka ti hianin hemi nen hei hi chu chassis te engkim hei chassis tharlak ania a frame hi tharlak ania chona engine tuning te a gear ratio ECU mapping zong hi cruiser mil tura hemi zuron setup thatani chuan kan soita ang khanin interceptor le GT 650 hi chu minol puina le thei turin aman tlom the ang beran zor theinan hetiang he lai switch module ti te he lai switch module te gear lever te hetiang a khanin enge apangai an bike dangan man ang chi khanon mangta a aman ti tlom nan chuan hei fork te po upside down fork ani vel ta fork pangai hi hemi apangai ang chi traditional fork pangai khani ta a chuan heta hi chuanin upside down fork ron mang tabi ka he dang lam na kha kan thia manga upside down fork ron mang tabi ka chuan hey a lever te po adjustable kan ti to kha adjustable ron manga switch analog aluminium cast switch module ron mang bik ta ni heta hianin hei hetiang te enge a quality sang kha ane newa khanin enge quality ron maintain ani a tha theng ber a premium theng ber khanin anon siam ta interceptor le GT a hianin alloy wheels mang ve lo ta spoke wheels ron mang ta super Meteor a hi jo soita ang khan alloy wheels ron manga tubeless tire ron nihal vek ta chuan
food pack om na te point ang lawa ka tiang tha chesi zong in ang law ve ka chu tanki hi liter som panga le point sari alenga 15.7 liters alenga eta hi chuanin liter som pathum ve leng ta chuan a headlight te po hi danglam vek ta heta hi chuan headlight Royal Enfield motorcycle ma saber turin LED ron mangta heta hi chuan a pangai headlight pangai I bulb I halogen bulb paron na mangta ti khan danglam tam takaron om hala ni engine chim shima po chuan engine hi hei kan sianga adum nen here in mix ta a dual tone angin a casing a cover ho hi ti hian ron dum ta chuan interceptor le GT a ka chuan ti hianin I atlea chrome ka ni ta atle hi ron mang ta stainless steel ang deuh chi khomo ti han danglam tam tak oma chuan hei hi a tire original size hi 18 by 18 ani ta heta hi chuanin 19 heta hin ron mang ta front ta hian 19 a manga nunga hian 16 ron mang ta nung hi te a ma hi ron lian ta shet ta ni hei Meteor 350 kha ni a I 350 version mo Meteor hei enila exhaust more vel om dan chu aron in ang khop maya hei den hianin styling haron in ang teu thuak ani hemi mil tranga hemi mil dewa hei ron kal tho kha ni a ma aro chuti ro chuanin danglam na chu tam takan muangan chi kan soi tong khanin hei a fork te hei chu pa ngai kha mangta a switch module te master cylinder te sang sanga khanin hei chu a pa ngai kha mangta hetai chuan engkim khanon thlaga display te poron hlaya chuanin a swing arm hi danglak boka heng interceptor te ai khan swing arm danglak ania chuan hei hi tlemin hnung hi ru deuh ka ti kei kong sota tlem jo mi chu thuaina ve deuh mo ka ti mase preload adjustable ania a kha chu ati nemin ati changle theinga kan thirphu ri tur azirten amar chu changlo thelo cruiser ania niama nunglam pangan hiama wang hian tlem choni so chu nunglam pang hi chu kadoi chon changthet ka tia mase kha ka chu seat ten thagile touring seat te changa tenga chon engma effect nei ka ring lawa hei hi Meteor hei hi Meteor 350 ni a hei hi Super Meteor 650 ni sunlukon country park a shooting kan zunei zoi ya hei kan hot chole to don hei hi kema nan te po kan sumhan to kha ni a mo nu am khop mai hen lo chei tha nual le to a kan om na hilem pui airport nung ani ya lem pui airport nung loka khan west zo road ani ya thian kan tlam phei le tonga kan ho chho le to don ani ai chol pang a hey kan pang kong hi du tu sam vak lo metal khok ro ka tama kamaro chu he bai ki atlam pui thei ve view mai he tiang kong trawak lo apo cruiser ani a kong cha pa ngai highway kong a du to ka cruise pui del du ra siam ani a chuti rual chuanin he tiang kong trawak lo hei bol trek apo atlam pui thei vial chuti rual chuanin a nung is tlem chona so na ve deuh in ka sia ka soita ang deuh khan a seat te thakila touring seat te an bu ataila touring seat te bu ila chuan preload adjustable suspension a nung shocker hitlem hana adjust deuila kong chia tlan don chuanin amaro chu kong tha ka chu soi sel ka nei lem lowa kong khwar che deuh hlek a kha chum tlem chuanin nung hi mi ngor na ve deuh ka ti a handling hi USD 4 wang te po hian ani nga karin ain hin easy hei kong khwar vel han hela han koi zung po ol sam view a kan mizoram kong nol pui chu hetiang hi kong hi ni a main road te ti lo hi chu khatiang atang khanin enge a nang tin hemi kong hi kan tlam pui sin vel kha ni leng pui 0 point trăng kan chu le meka ai zol panin
he bike ki van na ve cruiser ngai tan chuan in du tu sam ani tuna kan hmu thei china hi chuan in servicing trabox si enge helaya company ngel nget taka ni bok a bike smooth in chuan anu em boka petrol le phai lo re a he vok lo nge gear te kan mang na sa a mileage kilometer liter khat hian kilometer somni pani tlan thei tura an ron claim ania hey a khan niam VOM ti zona mei thei ma ro chu hei voi ni leng kala tai pui me la on hoi tai pui tum em ke tlan lo boka ma ro chu bui hi kan kom lo ngan i hi helaya an ma the ber thin ani a kan ini kan len puwa kan kom ber thin ani chuan tuna hian hei emi super meteor 650 chungchang hi claim kan zot lokanga i super meteor 650 hi i rong chi sari oma January ni som paru ka tang khan booking a hong tanga chu tuna hian book hi avai neng sang e booking om to somni pasari vel chuan ani le booking amount hi cheng sing khat len thawem ni e chuan i enge waiting period nga re nga yam ti kham no shit thali changa thanga vel berin zirin when I lo men feel te hianin i an bike min man tira i tian to nan ho chi a he mi lo la nga ka ni han bang to dar nga han ban ne nga le mi som vela kan theng chawa a lom khop mai an chunga kan lom hle ni ti kha i kan soi do ni top nan ale